Кама буендагы güzel ак кала. Аның язмышы киләчәге КамАЗ заводы төзелеше белән бәйле. Биредә яшәүче халыкларның тормышы да шулай. Чаллыда башланган Бүтән Союз удар төзелешенә илнең төрле төбәкләреннән төрле милләт вәкилләре агылган. Завод, яңа шәһәр төзелеше кызыктырган аларны. Татарстан һәм Башкортстан авылларыннан да меңәрчә татар яшьләре булган. Бүтән җирдә төзелеш гөрле. Завод корпуслары, йортлар, шифаханәләр, социаль һәм мәдәният объектларда җитәрлек түгел. Эшчеләр, яшь инвалидларның яшьләр чишелеп торган чагы. Аларны тыеп буламыни? Тулай тракларда яшәүче егет-кызлар әмәлен таба. Кичләрен гармун алып, аулак урын сайлап, шунда күңел ачалар. Үкчә сыярлык кына такыр җир табып, шунда уйныйлар, бийләр, шунда танышалар, кавышалар. Ул елларда иленешкән парларның 70-80% Пятачокта танышкан. Пятачокта барашында очрашып, танышып иде. Кавышып, 46 ел бергә яшибез. Ул завод директоры эшләде, мин Ателстроенда эшләдем. Ул башта 29-да инде жилой домнар булган, шунда теге тавыш, бит инде анда уйлап булмай, без аны Шәһри Чаллы газетасы коллективы шул еллардагы күркәм традицияны, пятачокларны яңартты. Күңел ачарга килгән талантлы яшьләр арасында сәнгать осталары үсеп чыккан. Яңартылган алар да хуплады. Алар да халыкның кәефен күтәрде. Җиңү паркындагы мәйдан шыгрым тулы. Бу яшьлекләрен сагынып килүчеләр. Biz indi әзер бәйрәмнәргә барабыз, утырып калабыз. Нәтиҗә шикелле үзебез биеп, күңел ачып, җилкенеп, яңа көч алып, энергия алып, кайтып киткән бәйрәмнәр аслы шушларны яңартасыбыз килде. Шәһри Чаллы коллективы пятачокларны күңелле, истә калырлык итү өчен программаларны яңартып тора. Пятачок Сабан туе, Пятачокта уңыш бәйрәме, уеннар берле. Пятачокның иң зур кыйммәте биредә халкыбызның онытылып барган күмәк бию уеннарын яңарталар. 5-ле, 8-ле, чума үрдәк чума каз, подгорный һәм башкалар. Бу эшне башкаручы Татарстан Республикасының мәдәният хезмәткәре шагыйрә Зөләйха Минхаҗева. Пятачоклар Чаллының мәдәни тарихы. Аны биредә сагынып яшиләр. Тагын бер матур хакыйкать, пятачокларның хәтта үз гимны да бар. Чаллы пятачоклары җырының сүзләрен дә Зөләйха Минхаҗева язган. Көен Илнур Гомәров. Күренекле хитны Татарстанның атказанган артисты
Hayırlı işler de Ruslar hürmetli şalvar keyifler dişi. Eğlence. Şehir yemli huzuri. Bizning oğlaşlarında bir kaçuk takili. Bizning oğlaşlarında bir kaçuk takili. Bizim bir kaçukları. Şehir yemli huzuri. Bizning oğlaşlarında bir kaçuk takili. Bizim bir kaçukları. Şehir yemli huzuri. Bizning oğlaşlarında bir kaçuk takili. Dostlar, sizler bir teşekkür ederim arkadaşlar. Қазақстан Республикасының бас қызметкері Рушания Сабирова жетекшілігіндегі сауатты би ансамблі қызларына рахмет. Баянды Мұстафа Тасыров. Dostlar, hayırlı kişiler, hürmetli şehirdaşlar, indi şehirdaşlarına ayıp etmeyeyim. Muhterem tomoshachilar, men bilan shu zalga, bugungi konsertga Sholg'ig'dan tugul, boshqa rayon, g'ol shaharlardan kelgan do'stlarimiz, tomoshachilarimiz bor. Motor etsak ishlaringiz degan tilak bilan mana shu jillarimizni жылы етіп қабыл еткеніңізге зор рахмат етіп, сіздің алда баш ием hürmetli тамашашым. Әйі шыққан да Зüleyxa апа білен мұншы Саван түйгізәлі деген дамлықта шәһәріміздің бәйгесіне деп ижад етілген Пятачок жыры өмірлі болды һәм өзінің ғадилігі білен енді бейремлерде рәхәтләніп Пятачокларда енді Sizden bir aşırı vakitte biz ana jırlıyız, biyiz. Şehri şallığa zor rahmet. Elektrikten naşı dans plощадка dağlıklı Pятачокlarga jıyılgan bizning etiyeniler, tanışkanlar, beyrem etkenler. Hem indi sıngı yıllarda onun içiktir Pятачокlar unutulup vardı. Hem şehri şallığa gazetesi, matbuğa şarası olarak tügül üzerine meşgul sosyal missiyani alıp Tamam bir tapır xatirələrini yamartıb şəhərdaşlarımızın bir beyrəm tügərəginə toplab, şuşu Pятачокlarını yamartıb jibərdi. Eydək zəli şəhri şalığa rəhman edə bir qul şalı gələn, rəhman. Yok sağılman deymə, sağılırız. Sağlanırlık şartlar yok oldu. Kışaklaşıp tuğultu ben saklap, tam atkan şekimler oturdu. Yüreklerge kapkan sıyırdı ikimizni birde ekiletti. Akırıngına başımaz kayıp, yaratam şul deyip kim etti. Biz saklagan tuğul ağaçım, yaprakları güpten. Var dünyanın bəxtin kütegende, yaratamdan kimler çıktılar. Kimler olar? Məhəbbətini saxlar verildi. Bir şadlıqla ortalayğa bilib, var şadlıqla parqayğını kimlər bir etdi. Sen bilən ikimiz bidim. Yox sağınmam deymə, sağınırsın. Sağındıra bit ol ötkənlər. Onlar şulay sağındırır işin. Tez-tezine ötüp gitkenlər.
senin göbeklerin. Güzel şeşkelerinden Jil senin apoyundan yüreğime dolabına başı Jilmenin sıkıra dolabına Güzellere gelesi Amasa oğullar Maya gitti Çıkar şabalarla Zorla Özümüzden şanlı bidaşokları. Şuşu sözlerini eytuge köngül türünden indidir şılılık, halkşanlık, godilik. Hem şuşu şanlı bidaşokları diyuge köngül türünde dert hem nindidir rehatlik, yaşlık bu yana. Şundan da şolay Резида, indi sizgen sizlerine Şallı şəhərində Bittaçok bola деген xəbərini işitüge, indi Şallıdan gına tügül, bütün tire-yaklardan xalıq birge, bir jirge jıyla, rəxətlənib, beyləm etə. Demək, bizlik indi Şallılar, xalqımız susagan şuşı Bittaçoklarga. Şulay mı dostlar? Necim Cülxanov ismindagi Qozon Davlat konservatoriyasini qizil diplomga tamomlagan jurchi, bek hikmatli jurchi, o'timli jurchi deb aytazim kelar. Shahardoshimiz bugungi kunda Qozon qolasida yashab ijod etuvchi Nindi Shiver qiz haqida so'z borganini shamolaysanmi? Biz elbette şamalıyım hemen bilen şu minutlarda biz Şallı Bittaçoklarının 2023 sezonun aşık deb ilan edip şuşu sahneye talantlı, yaş, popüler başqaruvchi Alina Ahmedovni chaqirgan. Alina Ahmedovna. Alina Ahmedovna boshlaymiz. Alqishlaymiz. Bizde yılmayu yüzümüzde endi utarasız yeminler bizde rahmet etti yendi dilimiz duman camla itti bizde sırganları yaşa şulay şul sırganları yaşa şulay şul sırganları Damlarımız hayvanasını alan biz her birimiz tuğlamışın huyları duanlarımız Allah singil enne abi birsinden birsi şamışam Hayya kıysana dayanır ey şul şulay şul Hayya kıysana bir gene kızlar ey şul şulay şul Hayya kıysana dayanır ey şul şulay şul Hayya kıysana dayanır
Сұрадым да емесіз. Нәрсе айтырген білмейше қалдыңыз. Міне қазір рахатленіп сызғырғайым керек сізге болар. Қышқырабыз, қызлар, егітлер сызғырабыз. Кейіфлеріңіз неше? Міне бұл міне кейіф. Яңын айында мен сізге Зифан Нагаева күйіне қап, сөздеріне yazылған жырны жырлап келдім. Әйінде алдағы жырым, Кірешін халық жыры, ай-хай, тихо гуляй мой милад деп атала, әйдәйсәліп, біргәліп, өздіріп, рахатланып, сілкіне жырларымыз кетті. Alina, rəhmət şuna. Big rəhmət, Rinatlar söylüb qoyunda. Alina Key, indi mənə əminliklə tügül bizim isimdən də bir şəşət vakitlərdən qabul edib alarıq. Həm tamaşaçılarından tapır rəhmətim alqışları. Alina, rəhmət şuna. Рахмат достар, артистларымыз чыгарып җылы итеп кабул итеп алганыбызда, без инде шундый тәсвирләр шәһри иншалла газетасы шәһәр мәдәният идарәсе һәм бөтен дөнья татар конгрессының иншалла бүлеге белән берлектә тормышка ашырган проект инде шуннан да халык проектына әйләнде. Һәм шу безнең бүгенге очрашуыбыз, концертыбыз, әлбәттә дусларыбыз, иганәчеләребез ярдәм кылу сумаган булса, бәлки без очрашмаганда булыр идек. Шуңа күрә аларга да рәхмәт сүзләре әйтеп китәргә рөхсәт итегез. Шушы минутта сезнең рәхмәтләр һәм безнең алкышлар, рәхмәтләр Чаллы икмәге җәмгыятенә. Төрле буын вәкилләренең ышанышы юллаган икмәкне алар пешерә. Медхан медицина клиникасы. Медхан ул заманча җиһазлар, төгәл диагностика һәм нәтиҗәле дәвалау ысуллары. Стройтраст компаниясы барлык төрдәге төзелеш, монтаж эшләре башкара. Стройтраст ул тотрыклык, ышаныч һәм үз эшенең профессионаллары. Стройтрастка да рәхмәт әйтегез дуслар.
Феникс күшінсіз билік агентлігі. Ялдағы үйгізді сатып алырға ярдәм итәбез диләр. Талан федераль төзелеш компаниясының мақсаты яратқан шәһәрләребез өчен кешеләрне кайгыртып эшләү. Россия буенча эшләүче төзелеш компаниясе Талан. Тазэнерго акционерлык җәмгыяте филиалы Түбән Кама ГЭС йортларыгыз якты булсын. РБР җәмгыяте юллар төзелешендә төрле дәрәҗәдәге катлаулы эшләрне башкара. Һәм Мәгариф профсоюзының шаллы оешмасына концертны оештыруда ярдәм күрсәткәне өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт. Халык җыены шаллы пятачоклары. Халыкның үз арасыннан чыккан халыкчан җырчы, аның тавышы якты, чиста һәм моңлы диләр аның хакында. Дуслар, мин инде үземнән өстәп шуны әйтәсем килә. Менә шушы шәхес, шушы артист кая гына килеп кермәсен, без яшь артистлар барыбыз да дәррәү күтәреп торып басып, постойки смирно басабыз, чөнки аның авторитеты чиксез. Татар эстрадасының иң баһадир гәүдәле җырчысы, Чаллы пятачокларының короле, Татарстан Республикасының ат казанган артисты Тиздән әле дуслар, без аны тәбрик итәбез, аның зур улуг юбилей да булачак. Әйдә бергәләшеп тамашачы белән исемен әйтик әле. Габидулла Хөрмәтуллин. Габидулла бай. Сәхнә синеке. Rahmat şundan da indi. Şolun mu tüzüdük betirge oldu. Jırlap da koradık. Tüzüp de koradık. Jırlap da koradık. Ekim gine ortada da gelip yitip para. Şu günlerde yitmiş dolan. Kıratmadan mümkün. Buna
Bağırtıram. Yaşlık жоғалып бара бейді. Жоғалды деген сөзінде. Yaşlığım жоғалды деген жеріне тыңлап ұзығы да достар. Tanış tügün uydun yıllar sonra ödüp gitseler de yaşlıkın unuturulup tügün vaylarına yuvardı vaylarına yuvardı izleyin yaşlı günler Nezlep yıllardan sonra yaprak yoldan yüzümde yapraklarının vardır gözümü bürgünümden damla gözümde vaylarına yuvardı vaylarına yuvardı izleyip bir yaşlı günler yıllar boğadılar Elinim yoktu gözlerinde Gençliğimden varlan çoğalı var Vaylarına yuvardı Vaylarına yuvardı İzleyip bir yaşlığımda Zor maskatır, şu jala bitirip girgenim, erekumuz bu kapıyı giderim. Legenda. Габидулла Хурматуллин. Hürmetli dostum Gabidullah. Eskitmiş motor yubileyim bilen şu ko'ngildan tebrik etamiz. Barliq şanlı halkı isminden, barliq seni yaratgan, o'z etgan, tovushuna mükemmel ketgan halk isminden Mine men bek baxtli, chunki sizni ular ismidan tebrik eta olaman. Hurmatli Gabidullah. Rahmat baringizga, hurmatli rahmat. Şadlıqda yaşa. Ko'nglingni, joningni tilib siylashirday do'stlaring bo'lsin yoningda. Bular borsana benim do'stlar. Salomatlik tilayman. Shonli xalqi borsana benim do'stlar. Bayırның Boyiq ovulida tug'ilgan. Shusha shonli shahri tarixini oltin harflar bilan yozarlik. Gabidullah Hurmatullin.
Rahmat dostlar, sağ selamet olun. Çok selamet olun. Abdullah Bey. Hayda kalmış şimdi. Özümüzdeki Abdullah Rahmatoğlu. Yaratman sevgili dostlarımız. Birgine gördük. Bir koydana bişte ey büleyik koyda düşse yalnız başta bir koydana bişte ey büleyik Abdullah Bey, seni astrolojinin yaratışı Prenses Sultaneti. Nezile Fabrikası yıllar birge tatlı yaşayışını tilep kalam. Tamam, süper. Tamam. Kutlayız. İlnur, mine şınap deyindi bayan tavuşları eşitilse ko'ngilingdir nişke hislerge ko'mileyme. Nişiktir jırlıysı kile, oralaşası kile, biyisi kile. Elbette, burungu zamanda da hazırda garmonçılarını, bayançılarını ko'tarib kine ertesi kile. Çünkü olar her vakit bizning turmushimizni motor edeler, rahat edeler, hem de muңlы edeler. Sen de muңga hoşitmi? Biz de elbette her birimiz şun Tatar malına başık kişilerimiz hem bu karmon bayan köyleri ol indi xatirelerini yoğartıp avul tıkırıklarına yaş vakitlarına iske düşürüp şu motor vakitlarga bizni eğlendirip koydu. Ben şunu aytırdım biriside garmonçular bugün de, büyük günde de olup açıkta. Mana şundalarning birsin ut garmonçu. Endi birgina pitashok da ondan başka uzmay. Özel kadroslar rahatlandirib halkni yaratgan jırçımız, garmonçımız, boyançımız sizin alkışlar ve sahne türüne Fadila Salihovna chaqirgani. Alkışlab başlayalım. Fadila Salihova o'zining menga o'zining do'sti bilan. Rahmat. Alkışlayın. Alkışlayın ko'tarib olgan Fadilani. Rahmat. Dostlar, bizning Fadila xonim zo'rlaganda, uymaganda siz de bulayına qarab o'tirmassiz. Belki ekranda so'zlarini de ko'rsangiz, belki yotdan İste de bulsa şu şaşırlarga koşulup, oturguna jırlap beyram edip oturgani. Fadila Salihova. Kılıp kısala basırgani. Up. Şunday stoy turib, ne qolsa endi eshitilir bilan siz menga qo'shilib jırlarsiz deb men umid etib mana shu o'tiruvim bo'ldi. Bayram bilan sizni baringizni da toza, esen sog' bo'linglar. Dağlar var, dağlar var, dağda yok
gere. Bir bulgaç tamamına olsun, değil mi? Beyramlar bilen, rahmet zor ettirip, şunu da matır ettirip yıllarınız. Халық жыршысы, барабаншы баяншысы Фәнила Салихова. Мәшһүр күчле алкышларына көңіл шешен вакытларында қалып өтіп ал, тамыр тапқыр. Алкышларға көңіл. Фәнила Салихова. Фәнила апа, зор рәхмәт. Синанда сәхнә артында артистлар юғалтқан. Ғабидулла туқти алмай жырлый да жырлый. Аны жырлатып, артистларымыздың тағы бір көңілдері көтереріңізден қарашын. Ұзатып жіберейік Фәнила Салихованы сәхнә артында. Анда өзіне бір концерт достар. Яратқан жүрсіміз, өзіміздің жүрсіміз, қалған жүрсіміз Фәнила ханым Салихова. Құрметті тамашашым, міне тағын язлар келді жиғанға. Құяш көкте нешік жылыта, бәрекетлі язлар ғына келсін. Biz yaşagan şuşu şirlikке. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaşım. Bik de özünçelikti, bik de kişi көңіліне кіре тұрған өзіміздің Питачок концерті. Үзлерінде Мәшһүр син әлегіне оқыған шиғри юллар, ол әрбір өзіне түгіл берік дауырыша біздің мобилизация саларында хәрби қызметке кеткен егетлеріміздің ойына, әдиелеріне, тұрмышына да айрыша тәсір. Шыннан да тәсір етмей мүмкін түгіл. Әрбіріміздің
Her birimizin de ailesinden kimmi kalmagandır. Kimnindir etileri, kimlerindir enileri, balaları, ınıkları. Hem baribir da biz şuşu özümüzün baribizda ko'ngil kitikligi kitire turgan şuşu vaziyatda yaşaymiz. Baribir da biz onu ko'rmay qololmaymiz, biz onu sezmay qololmaymiz. Endi bugünkü kunda şuşu özümüzün konsertimiz bilan biz şuşu yaralangan yüreklerge birozgina bo'lsa da жылылык, şuşu nindidir tüzümlilik, sabırlık sırrı olabız iken, olarga nindi de bolsa ko'ngillerine baxit mezgillari bo'lak ite olabız iken, biz bunun bilan bek zo'r baxtli. Hürmetli dostlarım, hürmetli yurttaşlarım, hürmetli şehirdeşlerim, kelgan qonaqlar, barımızın da yakınları, isen sağ eğlenip qaytib, yanadan da şuşu turmuşumuzda baxtli, bereketli etip, rahmat etip yaşargaydi. Amin. Dostlar, şu minutlarda biz sahne türüne Şehri Şavlı gazetinin baş redaktörü, Milli Medeni Yüzek İştekçisi, Tataristan Respublikasının massa bilen ma'lumot şuralarının at kazangan hizmetkari Rezida Yusupovni chaqirgan. Яңа сезонны да җыелышып башлап җибәрәбез. Монда кешеләр әз, безнең барлыкларга рәхим итегез. Мин инде барыгызны да шушы апрель ахырларыннан, май башларыннан сезне чын пятачокларга, паркларда үтә торган пятачокларга, күп кешеле пятачокларга чакырып калам. Әлеге бу бәйрәмне махсус та оештырдык. Аның үзенчәлеге шунда, без спонсорларыбыз ярдәме белән якын монда залда утыра 200-гә якын мобилизацияләнгән егетләребезнең туганнары, әниләре, әтиләре, хатыннары, балалары. Шуңа күрә без аларны игътибарсыз калдырасыбыз килмәде. Без бу көндә дөньялар шундый авыр булганда, аларга бигрәк тә авыр, аларның хәлләренә кереп, без һәр вакытта бәлки хәлләрен белешеп, ярдәм итешеп яшәргә телибездер. Менә аларның көчләре җитсен, улларын, газиз ирләрен, балаларын исән сау көтеп алырга, аларның көчләре җитсен, аларның рухлары нык булсын. Без аларга һәр вакыт иңнәребезне куйыйк. Менә шуларның икәсен килеп чыккан иде сезгә. Шәһри Шавлыны укыгыз, пятачокларга йөрегез. Бу безнең иң зур проект һәм республика күләмендә хупланган, шәһәрдәшләребез тарафыннан кабул итеп алынган бик зур проектыбыз. Күрәсезме, минем һәр бер эшчем менә бөтенсе дә алар эшләп йөриләр инде. Ул безнең тырышлыгыбыз белән булдырылган, бик күп көч сарыф ителгән халык бәйрәме. Рәхим итегез, һәр вакыт безнең белән булыгыз. Рәхмәт Резида ханым җылы сүзләрегезгә. Илнур тагы мен шушы матур бәйрәмебезне алга таба дәвам итеп әйтәсем килә. Чынлап та, бүгенге бәйрәм ул ниндидер танышу, ниндидер элегрәк елларда аралашып, сөйләшеп килгән дуслар кебек итеп кабул итеп, әнә шушындый рәхәт мизгилләр кисәбез. Монда чыксак, үзебезнең таныш йөзләр сәхнә артына кирсәк инде әлбәттә, үзебезнең җырчыларыбыз һәм килгән кунаклар. Бик шулай дус мөнәсәбәттә яшәгән, очрашыйк әле. Dostlar, indi sahne ardında түземсезлек белән сезнең белән очрашуна килүче Сарман егетләре, Әфган ветераннары Раул Җанов һәм Бәксәр Фәзлиевлар бар. Әйдәгез аларны җылы алкышларга күреп, безгә шакырыгыз. Раул Җанов, Бәксәр Фәзлиев. Каршылыгыз, алкышларыгыз. Özümüzün muğlar, özümüzün jırlar. Rəxətlenib jırlarız, rəxətlenib muğlanınız. Əfqan soğuşu veteranları dağın bir qat, güçlü edib alqışlayır. Özümüzün yigitlərini, şanlı yigitlərini, Sarman yağında doğuz gəlmişlərdə, şəhərdə yaşayır.
Ravil abi, Baksar abi, sizin şirketiniz bugün konsertning motor bilan bilagiga yezib boshi bo'ldi. Ravil abi, Baksar abi. Ayşinanda harmon qillara harmon muzikasi bo'ldi. Bu har bir tomoshabinning ko'ngil turida endi shulay bo'ladi. Chunki ixlosdan aytilgan so'zlar motor bo'ladi. Yurakdan aytilgan so'zlar, tilaklar yillar qanam eskitgich bilan shu sahna bilan shu sholli bir mo'jizaga ega. Biz 79-litseyda matematika o'qituvchisi Nasim Shafiqov zo'r sahnaga chiqib jurlist tilagi bilan yonib yashaydi. Ona shahar inshaalloh xizmatkorlari turmush qarshilab Ezeden yaxshilay. Endi Nasim kelganda men o'zim shaxsan yillar bilan bek hurmatga loyiq muallim, bolalar yarata o'zin atiyalar hurmat eta. Ham endi maktabda kina shorada onun motor uzmay. Ruslar o'zimiz shonlar shilib qolib olgan sahna turina. Sizning Nasim Shafiqovni chaqiramiz. Fizika, matematika o'qituvchisi 79-litsey. Sevgili shahardoshlar, avloddoshlar, yurtdoshlar, tug'anlar.
Насим Шафиков. Dostlar, mana Nasib Rasif. Hurmatli tomoshabinlar, endi kimlar bilan yashab vakitlari ko'tarib sahnaga menda deb so'rov bu endi rahmatli anilar. Yigit kishiga 70 turli ovoz dilar. Rasiflar har yil sayin ona o'quvchilari 100 boshqa qolganlar. Mana shunday talantli muallim o'quvchi endi anilar balki biraz boshqalarga Rasimish artist bo'lib gastrollarga chiqib ketmasin deb. Rasimish Alloh razı olsun. Endi sizni shulay zo'r sahnalarda kutib qolamiz. Mana talantingiz uchun zo'r rahmat. Nasim Shafikov. Endi mana bu shashaklarni olib kirib turaman. Chunki Shahri Sholli tog'i bir Nasim afandining tog'i bir xiyolini turmushga oshira bugun. Hozir bo'lajak zalda bo'lgan tomoshalarni bir izinde bir taraf qoldirmas degan ishonish bilan sahna turina Nasim Shafikov yonina shu bitachokka qozon degan yaratgan Jo'shabos o'zining mo'ng'ul tovushlari bilan xalq ko'ngliga Tatariston Respublikasidan Gulnora Temirjonovni chaqiramiz.
рәхмәтләр әйтәсе килә, әлбәттә Шәһри Җаллыга. Чөнки инде алар проектны эшләделәр. Мин инде белмим, андый җырларны минем күргәнем юк. Алар көн сайын безнең белән эшләделәр. Шалтыраталар, интервьюлар алалар, хәлләрне сорашып торалар. Мин шундый андый менә соңгы вакытта шуның кадәрле көч куйган оештыручыларны күргәнем юк иде. Валлаһи әйтәм, рәхмәт яусын Резида ханым сезгә, рәхмәт яусын Айзирә һәм кызлар, барчагызга да зур рәхмәт. Әле сез тыңлаган җыр, ул инде күптәнге җырларның берсе, Зөфәр Хәйретдинов кие, Данис Хәйруллин сүзләренә Парлы ялгызлар җыры. Әлбәттә, без парлылар түгел. Нәсим дә ялгыз, мин дә ялгыз. Алланың үзегез уйлап бетерегез инде. Нәсим Шәйхов. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Әйдәгез әле, үзем иҗат иткән соңгы җырларның берсен без инде сораштырдык. Нинди җырлар язгыңыз килә дип тамашачылар язды. Гына төшкәнен алып килегез дип. Мин инде табадан гына төшкәнен, бүгенге төшкәнен алып килмәдем. Мин аңлап бетермәсез дип. Әзрәк сез аны радиодан тыңлатып, телевидениедән күрсәтеп алганнан соң алып килербез, ала берсә. Әлегә сезгә инде даныс җырларның, өр-яңа җырларның берсен җырлыйбыз. Сүзләрдә киде үземнеке, мәхәббәт учаклары. Her kişinin burada bu ziyaret
Зур рахмат, кадірлеріміз біздің, жаныкайларыбыз біздің, хәлләрегезне чиксен, үзегезне Рамазан айы белән, ураза белән тәбрик итәсем килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, һәм инде Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә җиңеллек бирсен, сафлык бирсен, иман байлыгы, бәрәкәт бирсен, киң ризыклар бирсен. Амин. Миңа инде редакциядан әйттеләр, синең гөлләре югалттылар дип. Югалтканыгызны беләм, менә инде күрдегезме, клипта кечкенә кызым белән бергә төштек. Кызымны карап кешем юк инде минем, гомергә шулай, гомергә үзем генә булдым. Теге артист урынына артист кала бит инде. Хәмдин апа, мәрхүмәкәем әйтмәшли. Гел үзем җирдем шулай. Балаларны үзем үстерәм, шуңа күрә әзрәк тоткарландым шул. Әлхәмдүлилләх, кире кайттым. Аллаға шөкер. Мин бик сагындым сезне, әлбәттә, бик сагындым. 24 октябрь көнне быел Алла бирсә менә дөньялар әйбәт булсын, дейме? Андый-мондый әйберләр чыкмасын, исән сау булсын. Алла бирсә күрешербез. Быел Алла бирсә 24 октябрьдә шушы сәхнәдә Алла бирсә. Күп сөйләмәй барам инде, беләм, монда мине бәлки сүгә торганнардыр. Но мин бик сагындым сезне. Сөйләмичә дә утыра алмыйм. Миңа инде әзгә генә вакыт бирделәр. Тагын бер җырны җырлыйм, монысын инде әйттегез, сорадыгыз. Йолдызлар яңгырын алып киләле Гөлнара дип. Әйдәгез, Фәрис Яруллин сүзләрне Әскәр Усманов килә, Йолдызлар яңгыры. O'tgan qishqon kun
Бүгін өзінің ұтылмас кепшілі Яратқан жыршымыз Татарстанның от қазанғы артисткасы Гүлнара Темиржанова Айдар Тамыр Тамыр алқышларына көмеледі. Әр уақытта да шалды Гүлнара Темиржанова Гүлнара әлбәттә концертыбызны шушы сәхнәгә бер музыкант безне чакырасым килә. Инде аның турында ул үзе 10 елдан артык Татарстанның гына түгел, башка Рәсәйнең бөтен төбәкләрендә гастрольләр белән Татарстанның халык артисты Абделфатсафинның шәхси баянчысы да дип йөртәбез. Шушы егетне сәхнә түренә чакырыйк. Алкышлар белән каршылыйк. Ринат Насыров. Достар, тағы бір қат концертның шушы жерінде бұл біздің ұшырашуын кешеміздің ұйыштыруға ярдәм еткен достарымызға рахмет сөздер әйтіп кетерге рұқсат етіңіз әлі. Барымызда яратқан Шаллы икмәге жәмғиятіне зор рахмет. Түрлі буын вәкилләрінің шанышын яулаған икмәкне пішірі. Медицина клиника Медхан заманча жиһазлар тегәр диагностика һәм нәтиҗәле дәвалау ысуллары. Стройтрас компаниясына да безнең алкышлар барлык төрдәге төзелеш эшләре башкара. Стройтрас ул тотрыклылык,
иш һәм үз эшенең профессионал. Феникс көчсез билек. Тыелдагы игезне сатып алырга без ярдәм итәрбез, диләр алар. Алан федераль төзелеш компаниясының максаты безнең кешеләрен кайгыртып эшләү. Россия буенча эшләүче төзелеш компаниясе Татэнерго акционерлык җәмгыяте филиалы Түбән Кама якты булсын. РБР 16 җәмгыяте юллар төзелешендә төрле дәрәҗәдәге лаулы эшләрне башкара. Мәгариф профсоюзының чаллы оешмасына концертны оештыруда эткән өчен шулай аерып рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт. Ул уйнаган көйнең инде азагына таба кызып кына киттегез бугай. Питачокка килгәнбез икән. Кына утырмый рәхәтләнеп биеп алып әле. Менә бу егетне яратып өлгердегез бугай. Инде тагы да шулар белән чакырсак, бәлки ул чыгып сәхнәгә үзенең баяннары, гармоннары белән биепер чакырабыз, дуслар. Ренат сине яратты, халык сине көтә. Ренат Насыров. Дуслар, әйдә бирегә. Ренат Насыров. Афарин. Ренат Насыров. Достар, мен концертті шушы жерде әйтпекші отыра алмайм, көңілләр толып кетті шушы залда. Менің достым, классташым, шушы қата біріншілерде батырлар шәкәлеп болған. Ват өземлектер емсейна исән саулық. Әр уақытта еске алуыңыз, рахмет. Достар,
концертті девам етеміз, һәм мені қазір сәхнеге шығачақ жыршының шығышын сіз енді төзімсіздік білән көтәсіздер. Мен аны шәхсән өзімді бик атам, матурлығы, шеберлігі үшін. Қойындыр іштен, көңілінен ақтарылып шыққан мұңлы тоғышы үшін. Біздің концертіміздің географиясы кең, Чаллы шәһәрле Казан шәһәреннән генә келген артистларыбыз түгел, Ирак араларына якын итеп, сезне Чаллыларны Питачукта сәламләп, үзем матур җырларын сезгә бүләк итәргә. Республикасының сандугачы Башкортстанның ат артисткасы Гүзәл Дулышабыз. Гүзәл! Hayırlı kişiler, hürmetli, benim yaratkan yarışalı tamaşaçıları. Halleriniz eyvat güneme. Keyifler nişik şallı. Soğandım. Ulip. Şundan da Allah'a şükür sizden bilen görüşürge nasip oldu. Tutkan urazalarımız kabul olsun, Ramazan ayı mübarek olsun. Siz Rizvan Hakimov ijat etken Tuzğanaklar isimli jırını tınlап өттігіз.
Мен енді мынау нешек матыр болып отыра, адубанчик бетінде олай бет. Сары шешкеде барыңызға да шушы залда отырушы тамашашыларға телесем келе. Балқып яшәргә язсын. Сары шешектей матур болып балқып яшәргә язсын. Барыңызға да шундай тормыш телим. Енді сіз былай бик матур бейге әлі тағында сіздің біле бейесі келе. Хамид Макаревның бей тұрған жырларының бірісін сіздің үшін тәқдим етесім келе. Юллар, кеттік шалла. Ну, қызлар молодцы! Шалла, шалла, шалла! Sizga nima deb qilsa pula kelasiz kelar. Kelingmi? Qolaversin. Barasını kutub qolam. Ko'rishirga yasan. Endi kelasi
жырларның бірі. Артаймый да, өлмей да Аллаға әзгені бізді яңартып алдық. Әзгені еске болу үйірмесін дейм. Сіз бұл жырны әлбәтті организаторлар біле сөйлешкенде, гүл яңа жыр болмасын, бәртсі еске болсын әлі, халық біле деп сөйлешкеш, шушы жыр қалдырға болды. Едіңіз әлі, шалылар, менен яратқан шалылар, біргелеп жырлық әлі шушы жырны бәр башық сөздері Урал Рашидов кейін, проекты ұзын-ұзын өмірлер яшап келсін еді деп айтасым келем. Именно тағын шуны да айтам, мен өзім Сәхине Гараева шушы шалы шәһәрдә шәпшәк пешерәм. Көбәлек кигенә рекламада булсын әле. Яраткан, шушы кадәр яраткан, белек кигенә инҗиге кебек гүзәлгә үземнең күчтәнәшемне тапшырасым килә. Мен сезнең иҗатыгызны да яратам, үзегезне дә. Бер үк бәхет
бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Гел шушылай гүзәл булып калыгыз. Башкортстан Республикасының атказының артисткасы Гүзәл Ахмадова. Güzel. Tutup durur mu çekşeğini? İnşallah. Hayırlatasız. Şundan da zor rahmet sizge. Özümün kasıtlarımda sizni şın көңілден kütüp kalam. Görüşürge yarısı ben sizni yaratam. Güzel rahmet. 2 ноябрь günü Бірдені концертта мероприятиеде алмай келіп отырған концерт. Әне аңа қателік сені шаллыға Питачокқа шақырабыз, жеке майданда оза шақыршыны қарарға шақырабыз, еш бармақлап шырып алып кел. Біз енді үфілерге, уфаларға қайтып Питачоктың нәрсе екендерсің. Гүзәл Ахмадова. Жырлата тұрған шушы өзіміздің шаллы Питачоклары яңа сезон ашылу концертінің махсус қонақтарын шақырар мезгілдер келіп жетті. Талантлыларының талантлылары, матурларының матурлары, güzellerinin güzelleri Zülfire Kız, Olmaz. Dayanıklar, жырлы матур гаиле, башlayık. Сендерімізді сауларымызсыз көрмекті яратқан тамашашыларымыз! Yıllarıma şeşek bulup üstüm, o sevdiğin izi var. Hiç aldırmam yollar tuzağında, Yemesi yüreğimiz var. Bitsin bu kırmış yazını, İkmatın güzel saklı, bitsin şartlık bırakını, özü yarımı sinmini, bitsin kırmış yazını, İkmatın güzel saklı, bitsin şartlık bırakını, özü yarımı sinmini. şikayetler kuluna taşlama. Bәхетлешін келек орын яма, өмір yazım яма башлама. Мен сүйіп отырмыш yazımның, ең матур, ең güzel, saf gülü. Мен сені шатлығыңа бәхетің, өзі ярымы сен мені. Мен сүйіп отырмыш yazımның, ең матур, ең güzel, saf gülü. Мен сені шатлығыңа бәхетің, өзі ярымы сен мені. Яқтылырақ келген өзіңізге yaşalı. Amerikalarda indi nurlu, indi yaktı, İskitkiş tamaşaşılar. Bulutlarda canım çiçekler gül, saylananda eyden saylasın. Başkalarını esenlik sığınman, bu gönüllük bulup kalmasın. Ben suyup oturmuş yazımın, en matur, en güzel. Senin şatlığına bәхетің, özü yarımı sen meni. Biz suyup oturmuş yazımın, en matur, en güzel saf gülü. Biz senin şatlığına bәхетің, özü yarımı sen meni. Biz senin şatlığına bәхетің, özü yarımı sen meni.
için. Rakimeti güzel yanımızda. Indi şiver motor solu kızımız. Mümkün bu sefer kalendarımızdan da bölek Motoru da kiyingen öyle ol, burulup. İsmin neyse? Oxtu, ismi de motor, özü de motor, kul çabay galibizden şeşekler. Futbol da senin bir artistlarının kişi böyle oturup duran. Elektrikler Arap. Bu, hem bizden motoruna bir kalendar seni bölekler istelikler. Kul çabalardan uzaltı galibizden. Bir soru etmek. Ana gidese bileyim olayalım. Dağda bir kat, kim deyip motoritip özülüşe, Müslümanşa, istedenlerge rüksatlık istesine özümüzden izgi motor Ramazan aylarımızda deyip endeşimeli. 50 güne şununda yarışalda bolup ketkenik. 2 güne gün ötті, 3 güne gün ötті yalışmasam özümüzden 2 gün devamında konsertlarımızdan şavu görükülüp koyduk. Hem köp güne tamaşaçlar sağlığı inşallah buyursa. Üstemen konsertlarımız da bulaşa. May ayında 5. mayda kütüp kalabız. Olmağı şeşekata mayının 10 güçlerinde deyip bu vakta beraber oturtkan bulur. Kimliktir şeşek tatkan bulur. Siz indi belki kim bilgen çalıda bit ongan halk yaşı görüşürge nasip bulsun. Bu berimge bu konsertga kelgende elbette şehri inşallah uyuşturgan bu konsert ol zor altın bir tigine teyin. Bitaşok konsertine varabız degan Zilferey'de Uraz ayında hayırlı mikenelerdenik Bitaşok. Meğtem o bitinde yaşayan kişi olarak bilip tebeti anlatıratır ki jıyılışıp yaşlarına da tügül bütün sibirge köngül aşatırgan urun bulganın bilemiz bitinde barşabızda. Men de indi iştip kine bilem şulayda özüm bilgen şey anlatırga tırıştım haminde. Nasibi biyiler degeni. 2 güne biyigen kişi kurdum. Bularali konser damında bir gede kişilerde vardır. Kuşamız alikler bir gede kildi. Anda olaygana tügül, ul pitaşoklarga birgegine deyip tügül, tanışırga deyip de yürüyüşler bolgan. Hem ne? Şol pitaşok konsertlarında gayleler kurup, gayleri bolgan kişilerden bunda oturalar kul çabığızlar. Var mı? Hem bugünkü günge kadar şoşu mekabeteki saklanıp gelgen iken, aldağı jırımızdağı şekilde. Bir kimim yok, senin şekilde. Şekilde deyip jırlap yaşarga. Rizan Hakimov'ki imarat kabiru sizleri. Şallı, bir gelem şırlıyımızı. Ağlar yular
Матур кишлер дип тагы бер кат эндәшегәле. Темле койнар. Телеш яма, телеш. Исләре. Mirzayanovlar keladiga chiqishdan qo'ydim da oshiq ondan dövür atır tizgine belişini taqib qo'ydim yondirdim kiydirdim baribir Bir ondan bundan bo'lmagan bu. Sabiqalarni ishlarni Yo'qdan irish qizi bo'la berishni. Necha yillar bo'yi shuning bilan mashg'ullandim men bilaman ana. Bila Ahmadova g'ayni qizlar bo'lgacha va bo'rsaq berdilar. Shunday ki endi bizning Mirzayanov gövdeli, matur gövdeli irat. Тем более her urasada o yerden sıyılıkla evet rizde boşap gitsinler inşallah dedim. Apa, bağırsak, bağlayı bir aşap, kızap kayttığı indi, beleş aşap, malayıp kaytıp olmasın ki. Allah harapati olsa biz konak aşı, kara karşı deyler bizning balıkta. Rakip etip bizning şirlarımız toplangan, fılışki bizning ham, kalendarımızın kabul etip alığızlar. Tutup dural belişini apana uzatayım mıyım? Davno bir kimle uzatkanım yok. Men bu belishni Gitme sandırgaç. Allah'ın rahmeti olsa bizni şolay zorlağınız için nıgırak kulçamıgalı özünüz beliş aşağında etip. Rahmet. Ne rahmet sizge? Delişmi. Ondan bundan gana yasadım mınsın diye. Nıklap ezirlenip yasasan indi bulur iken munduyunu kutu. Beleri var ağrı. Xotanının uyda durmağını ben düşünmegenim. Alay değil mi? Kişegen ekkene bütün balık bestesi konsertine Zülfire erteden durup 11'de ögeyme. Bütün Türkümüzünü aşatırga deyip beliş pişirdi. Yalganlap Selbik, ongan bulgan Allah'a şükür ondım katından. 2023 yıl Tataristan Respublikasında milli yılalar hem hırıf adetler yılı deyip yalan etilgenini bilesiz. Milli yılalarga da, hırıf adetlerge de bay bizden halkımız. En mühimi biz konakçıl halk şolayma. Kimler konakka yerige yarata kılçalık zeli? Ona kılçak bağın kişiler var, gördün mü sen? Ben korkanış düşeyinde siz. Konakka kilip kiretiren adetleri var bit hazır iyi mi? Elikkine bu hazır onu tağız etmişe konakka var. Hazır video zor yurtlar tizip, zor s**ler yasap, katlı ştoraları yasıylar. Anasın büyük kıymalar bilen ilerine neydi sıramışı konakka kilip birevler yapar. Şahiler iken aşığız, kırtıgız diye yok deyip kışkıralar iken bir de. 30 yıl öldüremez diye edelim. Bizden konakçılık bilen eğitildi. Firzana bunları bir yılla bit kulakları s**ma kalgan edi, kopkanı bitleri de koy. Mene ansılar bektir. Bizim toy tiresindegine mene özüm 4 yıl olarak toy tiresinde köp gırıp kadat. Kız sırarga var. Değil mi? Anarsan kilin tüş boyu arıgan, yürügen, yüklamagan balanı minderge bastırıp koyarlar da oturup koyarlar. Ortadan ipi kaptırıp kim köbrek kaba ipini şol gaylada baş buladılar. Bizim yok senin vakitten yok. Yok, bundan artık geçtin benim tarih taşım değil. Kim köbrek kava diye şol hatık zor etip açıp ağzı kaptı, nişik açtı şol. Birinci bölüm ağzını açadı, gitme kızım pajası diyarım. Siz f***larıydım. Var. Var. Satıp almayın da Sinan'ın kızı. Dağır kisegim. Fotoğraf içerisinde mıdır şallah. Fotoğraf çürmedik. Normalini hal. Kiliniz indi bulsa. İçinde, sırasında. Hazır bütün kişi şundan dağı sitkilaş yap. Birevgine koldu deyip etkeni bitmeyin. Yok onda birevgine kolgan. Efir, kalendarlar işinde yarayım mı? Bütün grubumuzdan keldik, konsert gidikmenlersin. Bizim konsert 4 saat var ağıl. Silitra var mı söyleyecekme bittiğinde. Kalendarını hazır. Yok gitme. Balıkayım ismin şık. Bir taşık kildiğin deyim. Özün bir taşık bir yönde bulgan var mısın? Astayanladır değil mi? Aslında yaş vakitte yeriydin mi?
Аптыратма әле башымда абый деген. Календар шыққанша, флешка шыққанша хәттік. Еде бір жігір сейлі әлі, бар ма бірақ жігірің? Жыр. И туған діл Бесплатно. Бірмен су. Yok, cemaat alkışla kızatı geldi. Mene ben şimdi kişkine sabırlarımızın, bağlarımızın tuğan til jırın bilüğüde bu şatlık, kuvanış ne itip şababız kılına. Hadi yengelerine ayırım rahmet. Zor rahmet yapsın. Birine ebredemiydi, kırıp adetlere kirgemiz iken, ultimini kızaltkamın iken, benim şakatkanım zilfiret tileşiden, benim özüm meslinden, benim özüm tumuşum bilen yarşalı da müjde proşum. Kendi kamım şuşunda tamam birinci radımda tileşige kiyo bulup barganda ilen nikahtansın. Akazovisi tileşide kiyo yigit 2 tün konup kalır ateş iken. Şok kattım, anda bir bizde mesliğinden ben işitken yok. 2 tün konup kalır ateş. Evet şok kattım. Benim ama hatıkta kungan var. Ansın ersek eyledim. Ansın ersek şurasıyız oyun. Yok tertipli tepkine, ışışlarken nasıl kaldırdığınız bitini var burada. Onun ersesi Anar kütüge çıkarıp jibergenlerinde hatırlayayım elemiydi. Ertengi düşte kütüge çıkıp baram, tüşçümü aşı bir kıttırıp çıkarıp jiberdi. Kopkat, ben artistlara tanıylarda bir de Kopkat tepe sayılık, beni ansırda Nerse ki yobalak kendin şıvır kısır şartımısın diler. Min şüller, bularga da kazı bittem deyip Kopkat tepe sayın kizenip şıvır kışartlatan. Bular bütün ne hatırlayıp sırağanlar iken. Kazık bulgan xalq, көңіллі bulgan xalq. Şın-şınata, bu kütü şıgıda hazır, gırıf adet keylenip kala bağayında şulayım. Pastoqlarına kete deyip bile biz Qaya bara deyip kışkırılarda Jamay konsertindagına kaldı bitini hazır. Yılatasın hazır. Anlarımızın, halkımızın мәңгі ölmez bir gırıf adet yılası bakşaşılık yağından şey boyuna bakşa tutup pamidor üstürüp küskün alarını karangı orunga kirtip şirit uyulası. Mene hazır boşlan. Yok Ali ansı biter. Hazır. Yok. Kirtip şiritken vakitte nerseli kadın kız? Ni zaştı öden oturtmayayım. Oturtam mısın kilesi yılı 6 tüpkine oturtam deyip. No kadın kızın hatırı al. Ne 4 ayga gana jeydi. Kimlerinin rastsadıları ezir kulça mı kız Ali? Cemaat, yazlarımız illerimizge eminlikler alıp kilsini de şu mol oңuşlar alıp mene bit Allah'a şükür var da artta kaldı. Rahatlanıp oңuşlarına suyunip aşıyız deb eterlik itip yaşarga nasip etili gelimiz. Bitaşık konsertine ilanıp kaytıp da aldından elektrikli jırlarının motorluğu hazır muhacirın yangıratacak. Anın aldından elektrikli jırlarının motorluğu men mikrofonleken kem leki söylemedi men aşılamayamam. Güzel abinin şeref. Ellen ileri bir көрер үшін таңлағы сөздерін қалғандарын айтып тұрмын өзің келгеш көрер. Дәнелер берер болам сүйіп иратар. Вообще әз бір ойлап қарасаң ай ма? Әтегі қалғанын айтып тұрмын өзің келгеш өзіңді келгеш кіне көре. Апайлар өздерін көз алдына кетіріп күліп отыралар бай. Но кетеді алдын уже көрер. Қазір жерлерді Nemle Elnaz Bakcır'da kil tutup qara men neseyinde evet. Sekreti yok. Barasda kelmeyin tutası da. Tüm böyle baknakan. Yarar. Cemaat yok Rifat Zarif'ta jırdı ki jırladı. Gitme dedi de bu yıl oturagaş. Elek mı? Jırda yok. Kil degenini de ajırlamağanlar. Şiir yol bilen gene etkenler. Neşik deyip? Men seni şunday sağladım. Sizersin meken şunu, ayını bulutlar kaplasa, tabarsın meken yoluna. Sen de şolay sağına kalsan,